Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Kuri uwo twuma masaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha. Kuri uwo twuma masaha yo kugicamunsi biraza guterwa no ku ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda rero turi ku mugoroba wo ku itariki zigera ku 18 z'ukwa kane rwose 2025. Ugira mu masaha ya karindwi nababwiye yuko Bwana Kayemba Aimable yagiye rwose kuyatohoza niko abavandimwe b'abarundi bajya bavuga. Kuri no nshuro rero aragarutse azajisanya amakuru menshi cyane, ngira ngo Bwana Kayemba Aimable tugwaye ikaze no kuri Duniani Kote TV nakora ariko no musangwa di. Yes, Bwana Moses, komeza umererwe neza kandi n'abakunzi bo kuri Duniani Kote TV nongeye kubifuriza kumererwa neza, nibagire amahoro impagarike n'ubugingo mu mitima yabo. Yes, bataramu bari kumbwira bati ngo Bwana Kayemba Aimable yaje ngabazanye udushya gusa. Oya se gahunda ni yayindi n'ubundi nukubahereza amakuru mashya buri kanya kandi. Yes, gatanu kuri kagenzi kako rero tugiye kuba rwose tubyinjiramo, ariko kandi rwose tubiva imuzingo tugenda tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Ngira ngo Bwana Kayemba Aimable mbere yo kugira ngo twinjire mu makuru mu muco wacu, mu muco by'umwihariko w'igihugu cyacu, tubanza gusuhuza abantu badukurikira. Yego ikaze basuhuza ariko yereko umugabane w'Uburayi di. Reka mbanze nshimire abakunzi bacu nanabasuhuza rwose bahereye ku mugabane w'Iburayi, mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Bubiligi, Australia, mu bihugu bitandukanye byahariye rwose ku mugabane w'Uburayi ntari burondore cyane, ariko ndanyarukira muri Aziya. Umuntu nka Amza uherereye muri Katari, nkasuhuza umukunzi inshuti magara witwa Recodi. Twamusuhuje cyane. Video ikigeraho ikimaraho isegonda rimwe niwigeraho bwa mbere. Ndamushuhuje. Yego. Rero ndasuhuza n'abakunzi bacu nyiri muri Aziya, hariya mu Buhinde bariyo, mu bihugu bitandukanye nko mu Bushinwa bariyo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta zitandukanye hariya za Miami, New York n'ahandi hatandukanye. Twongeye kubifuriza kumererwa neza, nibakomeze bagire amahoro impagarike n'ubugingo mu mitima yabo. Yes, gatanu kuri kagenzi kako rero tuwahaye ikaze by'umwihariko abadukurikira ari benshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda, Cote d'Ivoire, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, bari hano za Zanzibar, bari mu bice bya Kongo, bari mu bice bya Uganda kwa Yoweri Kaguta Museveni ndetse no kwa William Ruto, bari kwa Cyril Ramaphosa ndetse no kwa Evariste Ndayishimiye tugezeho dushinga imizi. Bari mu gihugu cy'u Burundi mu bice bya Coline Munanira, Coline Mujejuru, Coline Mulangala, Coline Kinazi, Coline Yatongo, bari Bujumbura, Gitega, hose gatanu kuri kagenzi kabo. Bwana Kayemba Aimable rero twirukanka cyane, ngira ngo uraza guhera ku ngingo z'ingenzi zawe tugiye kuba tugaruka, ngira ngo nanjye mpite mabwira izanjye ducunguza uburyo umwete muri ano masaha ya nimugoroba. Bwana Moses, mu nkuru zidasanzwe tubazaniye aka kanya turagaruka ku makuru adasanzwe mu bice bya hano muri Uvira. Ni abasirikare b'abarundi baguye mu bice byahariya muri Uvira bagera kuri 216. Ni abasirikare b'abarundi kandi bakomeje kwanga kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Byose turabyinjiramo tubihuze n'ubwumvikane bukeya buri hagati mu butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, aho bamwe mu bategetsi b'igihugu cy'u Burundi batari kwemera ndetse batumvikana neza n'uwitwa Evariste Ndayishimiye mu kohereza abasirikare umunsi ku munsi n'isegonda ku isegonda mu gihugu cy'u Burundi, nyuma y'uko Evariste Ndayishimiye ngo amwe mu mafaranga yemerewe yari gushyira mu kigega cya banki nkuru y'igihugu cy'u Burundi ngo atashyizemo yose, ngo ahubwo menshi yayishyiriye muri business ze. Bwana Moses, yes, ni byishara turimo dukomozo, ariko kandi tuva imuzi n'imuzingo turaza gukomoza ku makuru menshi byatandukanye. Hari mu kanya gato saga imaze kubaho y'uwitwa Ndakugarika ndetse na Evariste Ndayishimiye, ndetse binasobanuye yuko CNDD isaha ku isaha bashobora kuza kuba rwose bagira gutya, by'umwihariko muri rusange bakaba bayisenya. Ni amakuru agezeho mu kanya gato gashize. Hari n'andi makuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi nayo rwose agezeho mu kanya gato gashize, yemeza yuko rwose ibintu bikomeje guhindura isura mu bice by'ahitwa rwose hano muri Rushejuru. Hari amasasu menshi rwose arimo arahumvikana, ndetse n'ibice naho byongeye gufatwamo abanyamurenge batagira ingano.
ngira ngo turaza kuba tubyinjiramo, turaza kugaruka hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura turebere hamwe amwe mu makuru amaze kuhatugeraho. Hari indege mu kanya imaze kwagwa. Iyi ndege ni imwe mu bazanye rwose ngo abayobozi by'umwihariko bakomeye ba South Africa, by'umwihariko bakaba ari abayobozi ngo bagomba kuza b'ingabo, bakaba ari abayobozi bagomba kuza kuganira n'abarimo ba General Prime Niyongabo. Ubwo ni inama y'abajenerali by'umwihariko, n'ubundi tumenyeye ko ziba mu masaha y'ijoro. Byose turaza kuba tuyikomozaho. Ngira ngo Bwana Karemba Aimable rero ntabwo turi ujye muri byinshi, ndagira ngo rwose uhite unyinjiza by'umwihariko ku kibuga cy'imirwano. Ku mirongo y'imbere ku rugamba rero Bwana Moses ubu ngubu igihari, hari abasirikare b'abarundi bagera ku 3600 b'intoranwa. Bivugwa yuko muri abasirikare 3600 hari harimo 1600 b'abarundi, ariko hakabamo abandi 2000 baba FDLR babarirwa hamwe muri ba bandi 29,000. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yahaye Evariste Ndayishimiye Ngabe abamucumbikiriye nyuma y'uko bamwe mu banyepolitike ba kino gihugu cya Kongo bavuze ko imikoranire hagati yabo n'umutwe wa FDLR hakirimo abafungamutwe. Ni ukuvuga ngo abo baracumbikiwe, ariko hakabaho ikindi kintu. Kondisiyo ya mbere kugira ngo abo bagabo bacumbikire, icyo nicyo nashakaga kugira ngo kondisiyo ya mbere yabayeho kugira ngo aba FDLR bacumbikire, harimo yuko ingufu batangaga ku butaka bwa Kongo zigomba gukomeza gutangwa, kandi ubwo mbega bava mu gihugu cy'u Burundi badiployinga, kuko impamvu n'ubundi nicyo bita tactique nyine za gisirikare. Izo ni tactique za gisirikare. Ni ukuvuga ngo impamvu Tshisekedi Tshilombo yafashe 2029 akabyohereza mu gihugu cy'u Burundi, yari afite amakuru yuko n'ubundi ino twirwaneho iriya misozi ya za Minembwe, iriya misozi ya za Pene Kusukita, Mwaruzi, Warungu, ndetse n'ahari misozi yariya za Mumasho ndetse n'ahari za Kamanyora. Baravuga bati byanga bikunda ubu ngubu ikigiye gukurikiraho nuko M23 igiye kubana igakontora umupaka uhuza igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero kugira ngo mbifunge cyangwa se kugira ngo mbigiramo uruhare mu guhagarika n'umuvuduko wa M23 muri bino bice, reka nkore gutya. Ahita afata 29,000 by'aba FDLR, ahita bihereza uwitwa Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye nawe wari usanzwe ufite igisirikare gicumbagira, wari usanzwe ufite imbonerakure zicumbagira. Baravuga bati noneho bano ba FDLR tugiye kuzajya nibuza tubavanga n'imbonerakure nkeya, tubavange n'abasirikare bacu bakeya, dore yuko abasirikare bacu abagore ndetse n'ababyeyi bafite ababo mu gisirikare cy'u Burundi bakomeje kuvuga yuko abagabo babo, abasore babo bari kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Reka tubazanire aba FDLR nibuza bajye batera akanyabugabo bano basirikare bacu b'abarundi bamaze gututizwa n'umutwe wa M23. Bwana Moses, iki kintu ndagira ngo tukinjiremo neza. Oya, ni ukuvuga ngo mbere na mbere ibi ni ibintu byumvikana. Uburyo byumvikana rero ndagira ngo tukinjiremo neza mu buryo bumeze gutya. Iyi FDLR ikimara kugera muri Kongo, hari abanyepolitiki bavuga rumwe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Bavuze yuko birahuyeho umuriro. Gute? Baravuga bati M23 yavuze yuko mu gihe Evariste Ndayishimiye yakomeje kwishora mu ntambara itamureba, M23 izirwanira kandi izagira gutya ikihorera mu buryo bwa kinyamwuga. Ni ukuvuga ngo ibi abanyepolitike bashingiye kuri amadisikuru yatangajwe n'abasirikare ba M23, mbabarire M23 kuba ndi kuyibandaho cyane, ntabwo ariyo ngingo nyamukuru ya hano kuri Duniani Kote TV, ariko mbangira ngo nyine tubanze tubwire abantu dukora iki twusesenguzi bwimbitse. Iki giteza amakimbirane akomeye cyane mu gisirikare cya FDNB ndetse no mu mbonerakure. Mu banyepolitike b'igihugu cy'u Burundi baravuga bati iyi FDLR ducumbikiye, M23 ntabwo izatera igihugu cya Kongo, ariko birashoboka yuko izahereza Red Tabara inzira. Iyi Red Tabara twe dusanzwe tuzi yuko iba hariya za Shabunda muri ariya mashyamba isanzwe muri iriya misozi ya za Warungu. M23 iri kurwana isatira imisozi ya Sanje, za Remera, hariya mu byerekezo bigana ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo. Bati ikizaba kizakurikiraho M23 izaheza Red Tabara inzira.
ni ibintu byumvikana reka bwana Karimba binavugwa yuko ari n'amadolari Kisekedi Shilombo yari yemereye uwitwa Evariste Ndayishimiye miliyoni 7 z'amadolari ariko ngo ubu ngubu nta n'igiceri cy'amashinwa cya rimwe yari yabona. Yes, birumvikana rero ngira ngo ibi nibyo bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi kuko mbere na mbere tubanze turebe uyu mupaka nuramuka ubaye cut off gato aza Uvira tukabona M23 kontrol igice kimwe Burundi bukontora ikindi biraza kuba byoroshye cyane yuko Red Tabara nayo ishobora kuza kuba rwose yahita igera mu kirenge mu cya M23 nayo igatangira kwihorera mu gihugu cy'u Burundi kuko naho ni wa erega buriya nubwo wenda Red Tabara ariyo mu gihugu cy'u Burundi M23 ikaba yo mu gihugu cya Kongo yego buriya icyo Red Tabara irwanirira nicyo M23 irwanirira. Red Tabara irarwanira uburenganzira n'ubuzima bw'abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi bimwe gakondo yabo yego bimwe izina ryabo oya ariko n'ubundi barabivuga yuko bagomba gusubira mu gihugu cy'u Burundi ubutegetsi bwitwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se ariko nta yindi mpamvu ni amacakubiri nta yindi mpamvu ni ukunyereza imitungo yakabaye kuba ifasha abaturage. Murabyumva mu baperezida ba hano muri Afurika y'Iburasirazuba nagiye mbona icyegeranyo niba ari Jeune Afrique yagikoze kimwe muri ibinyamakuru bikunda kwandika izina nkuru za politiki. Uwitwa Evariste Ndayishimiye yagiye ku mwanya wa 2 akurikiye Kisekedi hano muri Afurika y'Iburasirazuba ku baperezida banyereza umutungo w'igihugu kandi ibyo bihugu byaba bikennye cyane rwose ku kijyanye no kunyereza umutungo. Ariko se ibaze perezida wicara mu mbwirwaruhame akaba aravuze ati arabizi afise amakuru yuko ngo igitoro kiza mu gihugu cy'u Burundi ngo kinyerezwa n'abarundi bo mu nzego za politike ariko ngo n'ibikomerezwa bifite amafaranga by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi ubwo bari abakire. Ni ukuvuga ngo icyo kintu nimba ukimenya ufite abantu mu nzego muyoberanya igihugu abo bantu barebuka ngo babaze se ku cy'igitoro mu kinyereza kijye nimba kinjira mu gihugu cy'u Burundi ahubwo ukajya mu mbwirwaruhame z'abaturage ukavuga ngo ufite amakuru uri umukuru w'igihugu uyoboye igihugu ubundi ubwo butekereza. Ni ukuvuga ngo ibi byose rero abenshi mu bakurikira politiki ndetse n'abasesenguzi basesengura iby'akarere bavuga ko uwitwa Evariste Ndayishimiye by'umwihariko nawe ari intandaro y'ubukene cyangwa se y'ubukungu buri hasi kuri kote y'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo mw'abantu b'Imana mwe ibi bintu mujye mubyumva neza. Tuve kuri ingingo bwana Karimba Aimable tugaruke gato ku vumbi ryatangiye gutumuka muri CNDD FDD na n'uyu munsi rwose icyitwa umwoto n'umwoto. Mu kanya gato hagombaga hariho saga y'uwitwa Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyapolitike bita Ndakugarika maya akazanabagarika uriya mugabo azahagarika uyu ntabwo arimo arebera nta mikino na mike unamurebye gutya ku maso afite icyo bita political face cyane rwose uriya mugabo afite politike yaramujejeta ku maso. Rero kuba binagaragara yuko afite icyitwa political face simba uko babivuga abanyepolitike ubwo barankosora urumva kuba afite icyo kintu kiri kumugaragaraho kuba abasha kuba yafata igice kuko bivuga yuko buri hari korine zigera kuri 3 zumvu witwa Ndakugarika oya uretse kuvuga ngo na korine no muri CNDD FDD ndani harimo abantu bamwumva kurutsa uko bumva General Neve. Birumvikana yuko rero bwana Moses uyu Ndakugarika mu bantu ba mbere azagarika azahira kwitwa Evariste Ndayishimiye cyane. Ivumbi riraza gutumuka kuko abanyapolitike benshi rwose ntibari kuvuga kimwe n'uyu mugabo ndetse amakuru mu kanya nari ndimo niyakira rwose nibere hano muri studio nuko isa uyu mugabo bashobora kuza kugira gutya Sefini bakaba bamwambura inshingano ze by'umwihariko ariko nyuma yo kumwambura inshingano ze amakuru namenye nuko araza gukurikiranwa bikomeye cyane kugira ngo ataza kuba bwana Moses buriya no gushinga tujye tunabikora. Yego iby'amakuru y'u Burundi byo ni menshi wayavuga ni yararangiza uzi ko kuva nabaho ku myaka mfite uko mbona ngaragara gutya wenda sinyivuga urumva uzi ko nari nabona igihugu cy'u Burundi kirimo umutekano biragoye nkumva ngo imyuvumbagatanyo nkumva ngo bice runaka abaturage bafashwe nabi nkumva ngo zakorera ziri kwica abaturage abayobozi barebera abo ba Evariste Ndayishimiye bigurira imitungo mu Bufaransa amahoteli n'amahoteli. Hari inkuru nshaka gukurikirana Generali uyu Bunyoni ufunze hari amakuru mu kanya nakiraga avuga yuko rwose uyu mugabo ashobora kuba yaturutse gereza. Aya makuru ngira ngo ndaza kuyakurikirana ariko se iyi nkuru nigeze no kwibaza umuvandimwe niba yanshubije
urwo rwose uwitwa Bunyoni amakuru atariho ivumbi rwose yanyandikiye arambwira ati bwana Karemba na Moses ndagira ngo mbabwize ukuri yuko uyu zamura ku kajwi abantu kugira ngo nagira ngo mbabwize ukuri yuko uyu ari umuvandimwe wanjye kandi bitari ibyakure cyane. Ni ukuvuga ngo uruhare mu gutoroka rwagizwemo uruhare n'abashinzwe umutekano w'igihugu ndetse n'abanyepolitike ba kino gihugu batumvikana na Evariste Ndayishimiye, ariko nanone hakabaho iyindi nkuru yuko bishoboka yuko uno mugabo ndebe kuri hano yashyizemo akantu ka full stop nyuma yahashyiraho akantu k'akarongo aravuga ati mu ngingo zigera kuri 3 yagaragaje yavuze ati uyu mugabo aramutse atatorotse yaba yanyerejwe n'abategetsi ba kino gihugu akaba yanakwicwa mu buryo butunguranye. Ni ukuvuga ngo aya makuru turaza kuyinjiramo tuyamenye, tuba dufite abantu bari indani kwa ndani. Ni bimwe mu bintu nyine turi bwinjiremo tugasasana neza tukamenya ese situation ihagaze ite imeze itagira ngo no ku buhanga bw'ibyuma baze kugenda batudirectinga batubwira icyo bita time koko. Yes, kuko ubundi ibintu bigendeye ku gihe njye nkunda ibintu bija bigendera ku gihe. Yes, twirukanka cyane ngira ngo bwana Karemba Aimable iyo nkuru ni imwe mu nkuru turi buze kubakurikirana tukamenya inkuru ikomeye cyane. Ngira ngo tugaruka mu makuru yani ngira ngo turi buze no ku breakinga ubanza iyi nkuru ari yibuze mbere oya niye gwaba kuza mbere y'izindi biri kuvuga kandi biri kwemezwa kuko n'abanyepolitike bamwe na bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi barimo baratitira bavuga bati natwe baradufunga kandi iyo baba kudufunga baratunyereza. Yes, ni ibintu byumvikana. Yes, bwana Karemba Aimable ngira ngo tugaruke ku kijyanye n'imyiteguro idasanzwe y'imbonakure ubu tunavugana yamaze kwiyongera ku rwego rwo hejuru. Ibi bintu tubyita iki? Ruhande rw'imbonerakure imbonerakure ni ya misiyo ya FDLR mu gihugu cy'u Burundi. Yego, FDLR muri misiyo yahawe buriya 2029 harimo kongerera ingufu uyu mutwe w'imbonerakure ukora cyane neza nk'aba FDLR n'ubundi. Oya n'ubundi mico n'imwe imigirire n'imwe gahunda n'imwe amacakubiri n'amwe. Urumva n'ubundi misiyo ya FDLR yari yo kongerera ingufu zino mbonerakure, kuzitinyura, kuzibwira ya magambo abibi urwango hagati mu baturage babo. Misiyo niyo ngiyo. Ni ukuvuga ngo impamvu ikomeye cyane harimo gukaza misiyo ya FDLR mu gihugu cy'u Burundi. Hakabamo nuko hari ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi cyuko umutekano aka kanya umaze kutizerwa ku kigero kingana n'100%. Inkuru ive no mu nzira. Yes, ibyo ni ibintu byumvikana reka tunabirangiza ndetse nta nubwo turi bubitinde butane. Gusa akandi kantu wenda nakongeraho harimo no kuba benshi muri bo barimo baroherezwa no ku mupaka. Ukoze patrouille uyu munsi si we yikoresha wabuze impamvu. No kuvuga ngo